I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da namjestite kontrole, znači za joystick, ono da vidite da li vam tipke uopšte rade ili tako to. Sada ulazimo u kontrol. Kada ste ušli u control panel, idete gdje vam piše Games Controller. Sada napomena, znači ovom služi da vidite da li vam radi joystick. Sada kada ste ušli ovdje, znači kada ste ušli na Game Controller, ovdje ćete dobiti da vidite da li vam je upaljen joystick. Znači ako vam je ovako USB joystick, znači da vam je upaljeno. I kako se zove, onda kada ste to uradili idete na Properties. I sada vidite kada ste ušli, ovako ćete dobiti i ovaj krst vam služi za da vidite da li vam radi joystick. Znači ako pomerite levo radi, desno gore dole radi. Znači ako ne, onda ne radi. A ove brojevi do 10, to vam je onaj, na primjer, krstić i tako to. To je bilo to, hvala.